Mwiriwe, tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Buri wese wavyumvishe akabitekerezaho yavuze ati bano bagabo barategura sana. Ngo yarapanze gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko n'ubundi nigeze avuga yuko iyo gahunda yihagaritse. Nigeze avuga ko yayipanze icyakora ati sorry mutwihanganire bakongomani kazi, twe twateguye igikorwa ariko tutazi ko dushobora kukisohoza no kukirangiza. Ntabwo twe tuzi ko ibyo bintu bishoboka, ntabwo twe tuzi ko twinjiriwe rwego rukomeye, abagambanyi binjiye mu gisirikare cyacu. Ni gute twari gutsindira iya ntambara? Twe tugiye gutangiza ku gihugu cy'u Rwanda. Mutubabarire. N'amagambo yacitse Kedi Chilombo avuga ku by'umugambi wo gutera u Rwanda no kuwanga bakumeza kubikwirakwiza no kubivuga, birengagiza nkana yuko igisirikare cya FARDC kitari igisirikare gishoboye cyari gushobora gutera igihugu cy'u Rwanda no kukirangiza cyose no gutsinda iyo ntambara. Agaragaza ko igisirikare cyabo cya FARDC cyarinjiriwe n'umwanzi wabo. Umwanzi wabo yari akirimo akirya runono, arimo gukurikirana kamwe ku kandi. Ndabikubwira, mama 23 nayo yahanganye na Wazalendo FARDC ni mirwano uyaguyemo mu Wazalendo mukuru muri mirwano itorose. Yabereye he? Byagenze gute? Ubimbaze nanjye ndaje mbikubwire uko bivugwa zagenze, uko urugamba rwagenze ndetse n'igitero nyirizina aho cyatangiriye cyahitanye uyu mu Wazalendo mukuru mu rugambi ruremere. DR Congo, Republika ya Congo n'Uburusiya mufatanye bushya n'ingamba nshya muri diplomasi, aho Federation y'Uburusiya na Republika ya Demokarasi ya Congo bemeje cyangwa se banoganije ubufatanye bushya mu migambi, mu mikorere ndetse n'uzerekezo. Benshi batangiye kubona neza ko Republika ya Congo yongeye gufungura umuryango Moscow ngo ize bakorane. Hari umupangu wavuzwe wa gisirikari bagiye kubura, mbaza ngo uwuhe? Ndaje mbikubwire. Ku rundi ruhande, WFP cyangwa se World Food Program bajyanye na M23 inama Igoma. Gahunda ngo no gufasha abasivile Nord Kivu na Sud Kivu, niyo gahunda bafite. Ariko yari inama rukokoma, inama yahuje Kone Inanga n'abaturutse muri WFP cyangwa se World Food Program, abashinzwe ibiribwa ku isi. Icyo baganiriye na M23 ndakikubwira. Abarundi Jean-Luc Habyarimana mu mugambi w'ubufatanye nko gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda, utibagera Republika ya Demokarasi ya Congo nayo muri ako gakino. Amakuru mashya abivuzweho sinakirengagiza kuyakubwira. Hanyuma mu yandi makuru nko mu butabera ari kuvugwa nayo nareka kukubwiraho nubwo yenda wanayamenye, n'urupfu rwa Karasira Aimable Uzalamba. Uyu yishwe ngo n'imiti yanyweye myinshi, aho yanyweye agerageza kwiyahura akaba yitanywe n'iyo miti yapfuye. Twihanganisha umuryango we. Mbaye ikaze ngo muze tuganire makuru ari kuvugwa nona, duhereye ruhande nana kimwe dusize inyuma. Cyewe ndumungo wa Kamanzi uruhande ngo ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze muri aya makuru turahera ku mirongo y'imbere ku rugamba kubiri kuvugwa mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Congo. FARDC Wazalendo bafatanije bahanganye na mama 23 mu bice bitandukanye. N'imirwano yongeye kubura, nyamara yamaze iminsi bivugwa yuko ibyitwa intambara ku butaka bwa Congo bishyizwe akadomo, begukiye cyitwa ibiganiro. Gusa umurwano wabayeho ni umurwano utorose. Benshi bumvisha urusaku rw'imbunda, abandi bararwibonera ubwoba bwinshi. Nkuko amasoko y'amakuru cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga bavyemeza, koko imirwano yabaye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, kandi imirwano ikomeye. Mu gihe umutekano ukomeje kuba mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo RDC, amakuru yize waravuga ko umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa Wazalendo yaguye mu mirwano ikomeye yabereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Wibuke aka gace amakuru yazindutse avugwa tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, yavugaga yuko koko hari imirwano yatangiye mu nkengero z'umujyi wa Uvira milimetero 26.
aho mu 2023 ihanganiye na FARDC na Wazalendo, ndetse abo Rwanda rwa leta ya Kongo kawarazanye n'ibikoresho byinshi bya gisirikari byo guhangana na M23. Nyuma amakuru yaramaze iminsi n'umudatangazwa ko mu 2023 nayo yazanye ibikoresho byinshi birimo n'imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse n'uburinzi bw'ikirere mu guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri ubu rero amakuru aremeza ko muri iyi mirwano itoroshye mu 2023 yavutaguye ahari ibirindo cyangwa se position aho abasekari ba Wazalendo bari bahagaze, nuko umwe mu bayobozi ba Wazalendo asiga ubuzima nubwo byabanje guhakanwa. Imirwano yabaye mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa 5 2026 ibera icyarimwe mu bice bitandukanye birimo Kabunambo, Bulingo na Kirurwe, uturere dusanzwe turangwamo n'imirwano ihoraho bitewe n'akajagari k'imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo baba banyuranamo bashaka kwataka ari 23. Amakuru aremeza yuko Bulingo ariho uyu Wazalendo ashobora kuba yaguye mu bitero biremereye M23 yasutse, nubwo nanone agace ka Kabunambo ndetse n'agace ka Kirurwe M23 yasaga ninjiye mu mashonda yawo, naho yakwite wareba inzega ikazamuka yirukanka ikongera gutereka imbunda zabo ngihangane na FARDC na Wazalendo. Kumbe FARDC hakurya utuka mu gice cya Runingo bari bateretse imbunda ya Katyusha yarasaga kuri M23 mu mpande zayo. Iyo mbunda ngo niyo yakotsoranishije ku rwego rukomeye bituma bisa na uruhande rwa M23 rusa na ruhagaritse kurasa. Imirwano itagarara hari ku isa y'isa 4 gusa ku masaha y'umugoroba amakuru akemeza ko bongeye masaha y'igitondo cy'uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa 5 abari kuri tele bakavuga ko ibintu bidatuje n'ubundi ari kumvikana amasasu mato mato apana y'imbunda nini za rutura nk'iza Katyusha cyangwa CBM, ahubwo imbunda ntoya n'ubundi zirimo kumvikana zirasa ku ruhande rwa M23, ariko intambara mu buryo bukanganye ikaba itarimo kuba bigasa naho byacogoye, nubwo wavuga yuko byacogoye ariko nyuma y'imbaraga ziremereye, aho wakemeza ko impande zombi zahombeye ataba yibeshye, dore yuko umurwano wabaga warurimo ibikoresho byinshi bya gisirikari ndetse n'imbaraga nyinshi za gisirikari byari birimo gutera ubwoba ndetse n'ababyumvaga ikotsorana ry'izo ntwaro ziyumvikana. Amakuru atangwa n'abari hafi yaho ngaho imirwano yabereye avuga ko ihuriro rya Wazalendo rifatanije ingabo za FARDC ariryo ryabanje ngo gaba igitero kuri M23, nayo iza gusubiza ikoresheje imbaraga nyinshi bikaviramo imirwano ikaze yamaze amasaha menshi. Ndetse andi makuru aturuka kuri urwo ruhande akavuga ko mu by'ingenzi byaranze imirwano harimo urupfu rw'umwe mu bayobozi nyine bakomeye ba Wazalendo wari ufite ipeti rya koloneli uzwi ku izina rya David. Amakuru amwerekeyeho aravuga ko yari umwe mu bari bafite ijambo rikomeye mu kuyobora ibikorwa za gisirikari operation manager muri ako gace, kandi urupfu rwe rushobora ngo kugira ingaruka mu mikorere n'imbaraga z'uyu mutwe wa Wazalendo muri kariya karere. Hari kandi amakuru avuga ko yapanye n'abandi barwanyi benshi bo muri Wazalendo barimo n'abamuniraga umutekano, na cyane ko atari wenyine burumvikana mu gihe bari bagabye igitero baje gutungurwa n'ibitero bikomeye cyane bya M23 byakubiswe kuri aka gace kari karimo uyu Wazalendo mukuru, ndetse bigatera n'igihombo gikomeye cyane kuri we na bagenzi be. Urupfu rwabo rwaje rero ruca intege bagenzi babo, ariko ku rundi ruhande bikavuga ko ahubwo Wazalendo bamwe gupanga uburyo bamuhorera ngo bahorere amaraso ye, bahorere bagenzi babo. M23 nayo bayisomo rya gisirikari, gusa iby'intambara nyine ni iby'intambara uyibara uyirangije nayo itari wayisoza babikigoranye cyane kuba watsinda, kuko n'ubu urwana nawe ntago abahetse amagi. Ku ruhande rwa M23 rugahamya neza ko rukomeje guhangana n'ingabo za FARDC, izi ngabo ya za leta ya Kongo, ariko bazishinja kuba mu mikorere yazo izi ngabo ngo zikomeje kwibasira ibice bituwe n'abasivile mirwanire, ari navyo M23 hera yivuga yuko ari ibikorwa bya genocide ngo byapanzwe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Nubwo amakuru aturuka ku ngabo za leta ya Kongo avuga yuko aho M23 ikorera hose nabo hageze ibikoresho kujya bahangane nabo koko kandi batsinde M23 nta kintu na kimwe ngo bashobora kwihanganira kitarimo intsinzi. Intsinzi ni bashyize imbere, gutsinda nibyo bashatse. Reka tugaruke kuri iyi nkuru irebana n'igihugu cy'u Rwanda, nta kundi twabigenza tutayivuzeho. Ni inkuru yaciye igikuba mu itangazamakuru byinshi ndetse ibinyamakuru birimo na BBC. Ni inkuru zagarutseho cyane bishimangira cyane ko byatunguwe n'amagambo yavuzwe na Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku giti cye washinje igihugu cy'u Rwanda
hinjira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse asa n'utangaza ku bijyanye no kuba barasa cyangwa se ibijyanye no kuba bagaba igitero ku gihugu cya Kongo, ku gihugu cy'u Rwanda. Kongo irasa igitero ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi Tshilombo avuga yuko ibyatangajwe bitari gukunda ko yarasa ku gihugu cy'u Rwanda, nyamara mu gisirikare yarinjiriwe n'abanyamahanga. N'amagambo ku giti cye yivugiye. Mere kuri aya magambo, Tshisekedi yasabye ngo imbabazi, avuga ko yabeshywe agashaka gutera u Rwanda, aho niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko nyine uyu munsi abasirikari bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ari kubagaragaraho. Ikinyamakuru cyitwa BBC mu nkuru banditse nanone tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, bagize bati Perezida Tshisekedi Tshilombo yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza ku kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka bisabwe n'abaturage. Aya n'amagambo turaza kugarukaho, ariko reka duhere kuri ibi ngibi. Amakuru yatangajwe na Tshisekedi nyir'ubwite mwenyewe yagize ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatirwa, izo ni ingaruka. Bivuze ko hari ukuri twari twarahishwe muri cya gisirikare. Ntabwo twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo, cyacitsemo ibice. Narabivuze mu mezi ashize, nagaragazaga uko nasanze igisirikare cyacu. Tuvuga ngo igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri. Ibyo ni ukuri, ibyo byari ukuri. Tshisekedi Tshilombo usibye amagambo y'abasesenguzi natwe twagarutse mu minsi yashize, yagiye avuga yuko akigera ku butegetsi ikintu cy'imbere cyane cyangwa se umwe mu mirimo w'ingenzi yari afite kurusha indi yose, wabyanga cyangwa se wabyemera we nyir'ubwite yabyivugiye, kwari ukuvugurura igisirikare cya leta ya Kongo. Buretse sibe gusa wigira iyo nama, ahubwo n'igihugu cy'Uburusiya cyamugira iyo nama tagomba kubaka igisirikare gikomeye, kuko igisirikare afite kimeze nk'abantu hebarye, cyangwa se igisirikare kidakomeye, igisirikare kimeze nk'abasekirite kandi cyuzuyemo ng'abagambanyi. Ni igisirikare cyarashyizweho na Joseph Kabila Kabange, uwo n'ubundi Kongo yise umugambanyi ukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri make ngo iki gisirikare cyari cyuzuyemo abajenerali, abaofisiye n'abasirikare batandukanye bafite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo bapangaga umupango umwe bawumenye ngo bawujyanye i Kigali. Niko nyir'ubwite Tshisekedi Tshilombo abyizera. Kubwo ibyo rero igisirikare kimeze gutyo, kidafite icyerekezo kimwe abantu bafite imyumvire itandukanye n'ingengabitekerezo zitandukanye, ngo byari ngombwa kubanza yasenya akongera kubaka igisirikare gishya gifite intumbero nshya, kigomba kugira intego imwe cyangwa se icyerekezo kimwe, ku buryo no gutsinda urugamba baba biteguye kurutsinda barushoye cyangwa se barushoweho, kuruta uko bari kurwana kirya gihe bakirimwo ibice, bakirimwo amacakubiri, badafite icyerekezo kimwe nk'uko nyir'ubwite mwenyewe Tshisekedi Tshilombo abivuga. Akomeza agira ati, yavuze ko igisirikare cye nta mpuzankano cyagiraga, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba. Tshisekedi Tshilombo yemeza ko igisirikare cye rwose cye giteye impuhwe n'imbabazi. Ati hanyuma wakwishora mu rugamba muri ivyo bihe rero siko mbitekereza. Ahakana amakuru y'uvuga ngo bagiye gutera u Rwanda. Ati ni ngombwa kwibwiza ukuri, hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Uyu ni Tshisekedi. Akomeza anagira ati, yavuze ko kuva iyi ntambara itangiriye igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati uyu munsi navuze ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi, ariko haracyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Nivyo ukurikije uko barwanaga mu ntangiriro z'imirwano ya 23 n'uburyo uyu munsi barwana, hari itandukaniro rigaragara. Waryirengagiza yaba yashyize ibihore mu matwi cyangwa se yafunze amaso. FARDC mu mirwanire yayo ya mbere barwanaga iturufu y'abari ukwiruka itegeko ry'itatu, bakiruka nk'isasu, aho yangwa yashisha umwanzi bo bagahunga. Kuri uyu munsi nubwo n'ubundi ari igihe bakocorwa na 23, ariko uko biri bagerageza kwihagararaho, ndetse bakoresha n'uburyo buri strategique cyane cyane ifashe drone bakabitera kuri 23, bimwe bigahitana n'abayobozi bari 23 bari na Colonel Wilingoma. Rero bigaragaza ngo FARDC iri kugenda igaragara neza, ati butiri gutsinda ku rugamba. Asa n'uwishimira cyane cyane igikorwa bakoze, cyazi igikorwa yakoze cyo kongera kubaka igisirikare cy'igihugu gifite ubushobozi, ubuhanga n'ubunararibonye n'ibikoresho bya nyabyo byo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, akarwana kandi agatsinda. Tshisekedi Tshilombo
gukomeza yerekana yuko hari byinshi, ati hari ikindi kintu ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru. Ni ikigero cy'abacengezi abanzi bari mu gisirikare cyacu. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cyacu batwihishemo, bihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro, bikarangira basenya igisirikare barimo imbere. Ni ibintu bitaboneshwaga amaso. Ni Tshisekedi Tshilombo mu magambo yati rwose mbabwiza ukuri, nanjye ubwanjye hari amakuru bampishaga ntabonaga ndi umuyobozi w'ikirenga w'ingabo. Ni ukuvuga ko abantu bari barabinjiriye ngo babanzi babo, gahunda ari ugusenya igihugu, ari ugusenya igisirikare, kandi ngo bitwikirije amasezerano y'amahoro, ati bari imbere mu gisirikare. Ni ibintu utapfa kubonesha amaso. N'amagambo ya Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu rero ngari gukora icyitwa amasuku mu gisirikare, ku buryo igisirikare kigomba abakunda igihugu, les patriotes, abakunda igihugu, abishimiye ko igihugu gikomera, kigiye igisirikare gishoboye kwirwanaho kuruta mbere hose. Uri ku ruhande kuvuga ngo Tshisekedi Tshilombo nibyo koko ariko bimeze mu gisirikare cye, umuyobozi mwiza no kwita kuri icyo kibazo ndetse akagishakira igisubizo kugira ngo igihugu kiba cyahagazeho gishoboye no kurwana cyangwa se guhangana n'umwanzi wagitera, kirusheho kubona uburyo bukomeye cyane bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Ariko kuvuga yuko igisirikare cya Joseph Kabila Kabange cye kimwe abagambanyi benshi, bamwe baravyemera abandi barabihakana. Muri bamwe bashyigikiye Joseph Kabila Kabange, gukorana rumwe nashyigikiye 23, bavuga yuko igisirikare kitagikomeye, ariko kandi ko atavuga ko ikibazo cyari Kabila. Abandi bati natabaye Kabila, ninde wari umutegetsi imbere ya Tshisekedi Tshilombo? Kabila ninde wari warashyize icyo gisirikare cyangwa se wagifinansaga, akagitera inkunga, akagikorera? Ni Joseph Kabila Kabange. None iminsi Joseph Kabila Kabange yaramaze avuye ku butegetsi, byagushoka igisirikare cya Tshisekedi Tshilombo kwa igisirikare cya leta ya Kongo kitagihindurwa byako kanya. N'umurimo ugoye, kandi ibyo byabonekeye cyane cyane ko cyoroshye cyangwa se kirimo abagambanyi bageze kuri tele ku minongo y'imbere ku rugamba. Tshisekedi Tshilombo akomeza agira ati uyu munsi dufite amakuru, nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe kigasenywa guhera imbere, kuko bari bafite ubugome karundura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu cyacu. Uko niko kuri, nta yandi mahitamo twari dufite usibye kujya muri diplomasi, niyo ntwaro yacu, ni wabijyaho impaka. Tshisekedi Tshilombo avuga ko Rwanda intambara y'amasasu bitari gushoboka ko bayitsinda, kuko impamvu batari kuyitsinda n'abagambanyi bari barimo. Ngicyo bagomba gukora no kurwanya intambara ya diplomasi, kandi ngo niyo ntwaro nzima Tshisekedi Tshilombo yakoresheje, kandi intwaro yabahaye umusaruro. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibi kubihakana umuntu yabuze ibyo akora, uko Tshisekedi Tshilombo muri diplomasi asa naho yazibiranije 23, niyumvwa kugeza ku rwego igarura Leta Zunze za Amerika zigakora ibyo ashaka, kugeza ku rwego Leta Zunze za Amerika zibona ibintu nk'uko abibona, Abafaransa, Ababiligi, Abadage n'ibindi bihugu bitandukanye, bikajya mu mwambaro wa Repubulika ya Kongo cyangwa se mu cyerekezo cyayo, bakabona ibintu kimwe, bakabyumva kimwe, kugeza ku rwego Leta Zunze za Amerika zifatira n'ibihano abo Leta ya Kongo ivuga ko ari abanzi bayo, kandi bikemerwa. Ibi bivuze ko diplomasi ya Kongo yakoze umurimo ukomeye. Madame Therese Wagner Kayikwamba ngakoze umurimo udasanzwe utazibagirana mu butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo cyangwa se bwa UDPS igihe cyose izamara iri ku ngoma. Bazibuka neza uburyo Madame Therese Wagner Kayikwamba yakoze imirimo ikomeye cyane yo gutuma bumbwa kurando mpuzamakungu, kurando mpuzamahanga. Gusa intambara ya diplomasi yakorwaga, Tshisekedi Tshilombo nk'uko abigarukaho ari kubaka igisirikare ngagiye ubushobozi budasanzwe, ubushobozi bukomeye none ku buryo yajya ku mirongo y'imbere ku rugamba akarwana kandi agatsinda. Nkuko kubaka igisirikare urimo gutoranya cyangwa se kujonjoramwe abagambanyi bakwitwa Kajwiga. Icya kabiri ni ugukorera icyitwa imyitozo ya gisirikare, akwaka ikindi gisirikare wavuga ko ari gishyashya, n'abasanzwe babonye ko abafite umutima batagifitwemo abagambanyi bagahabwa imyitozo mishya, ndetse bagahabwa n'ibikoresho bya gisirikare bishya, bagahabwa ndetse n'inkunga cyangwa se ubushobozi bugenewe buri musirikare binyuze nyine mu mushahara n'ibindi bintu umusirikare agenerwa, kugira ngo igisirikare kibe cyubatse kimeze neza gikomeye ku rwego rudasanzwe. Ibi Tshisekedi Tshilombo ahamya neza ko byari ingenzi kugira ngo bubake igisirikare kizakomeza kurinda ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuruta uko byari bimeze uyu munsi. Yavuze ko uyu munsi Kongo ifite inshuti ziri kuyifasha kugarura mahoro, hanyuma nazo zikabasha kungukira mu mutungo kamere wa Kongo. Ngo ni inshuti
zo gufasha Kongo kugarura amahoro, hanyuma nizo nshuti nazo kunguke ku mutungo wa Kongo. Abanga kuremberwa imbere ni Leta z'Ubumwe za Amerika bari gufasha Kongo kubona amahoro binyuze muri ya mategeko yabo ndetse n'igitutu gikomeye kuri M23, ariko nabo inyishyu ari ibirya agaciro ryo muri Kongo. Nyine ngo umugabo apfutwe kose tumushizeho. Ibyo ngo ni ihame no kuri Kongo. Nimba igisirikare kitari gishoboye kurwana, bagomba gukoresha korota na zahabu kugira ngo barwanire Kongo, kandi izo keretse umuntu atatekereje neza, naho nimba abona ko ibintu byari kumufasha abifite, ubwo nyine arabikoresha. Gusa ariko ntibirangirira aho ngaho, kuko bamwe makongomani baramwataka bakamushinja kuba arimo gusaba umutungo wa Kongo aho abantu ku giti cyabo kandi bitemewe, bakavuga ngo nukurengera igihugu. Rundi ruhande ariko nanone Fashi ati ni gute warwana intambara ukoresheje igisirikare cyashwiragiye burundu, cyashwanyaguritse, kiri mu kajagari. Kuri we ngigisirikare cyajya ku mirongo imbere ku rugamba ngo kirwane. Igisirikare cyatsinzwe, cyashwanyaguritse, cyashwiragiye, kiri mu kajagari n'akavuyo, cyarwaniye ihe ntambara ubundi. Usibye kugira ibikoresho bitafite aho kubikoresha, ati igisirikare cyajya ku mirongo imbere ku rugamba kigatsinda, ibyo ntabishoboka. Ntimugire ngo nuko Kongo agize intege nkeya, ahubwo ntiyariho mu gisirikare. Igisirikare nticyabagaho, cyari imvugo gusa, cyarashwiragiye ngo cyarashwanyaguritse kajagari kuyo itajya ku mugamba ngo gitsinde. Avuga ko igisirikare cyabo cinjiriwe nabo ku ruhande rw'umwanzi, ko abasirikare bangaga kujya ku rugamba basize imiryango yabo. Byarangiye koko abasirikare banza kujya barajya gupfira igihugu, ahubwo babona urugamba rukaze bakirukira. Gusa muri kino gihe cy'urugamba na M23 hari naho byavuzwe yuko abasirikare ba Leta ya Kongo bahabwaga n'amafaranga na M23, hanyuma bagagambanira igihugu cyabo, bakabika ibiceri, bakirukankira, bagasiga Kongo cyangwa se bagasiga igiturage cyonyine, ibice gafatwa na M23 uko abayobozi bakuru bakiriye amafaranga, abandi bafite ubwoba. Ubwo nyine ibice kabifashwe gutyo. Nk'umujyi wa Bukavu ntiwigeze ufatwa hakoreshejwe imbunda, ahubwo ngo namayeri ndetse n'ubwoba bwa gisirikare bwa FARDC bwaje gutuma M23 yinjira muri Bukavu. Burya ngo na Goma ariko nuko byagenje, nta mirwano myinshi yabaye, ngo hari ubugambanyi buteye ubwoba bwaje kurangiza bibaye ngombwa yuko igisirikare gitsindwa cyane ku rwego rukomeye. Ibi rero byongera gushimangira cyane uburyo ngo Leta ya Kongo byari ngombwa ko yita cyangwa se ireba icyo twakita uburyo bwo guteza imbere imbaraga zabo za gisirikari, uburyo guteza imbere uburyo bwo kwirwanaho binyuze mu kubaka bundi bushya igisirikare cya RDC. Rero igisirikare cy'umba kavuga ko ari umurimo hambaye bari gukora kandi ari umurimo wo kwishimira. Tugaruke kuri ubufatanye na Leta y'u Burusiya. Amakuru aravuga iki? Kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi 2026, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Nyakubahwa Madamu Therese Wagner Kayikamba yakiriye mu ruhame Nyakubahwa Bwana Kari Tikaze na Ambasaderi w'u Burusiya muri Kongo. Ibiganiro zibanze cyane ku myiteguro yo kwitabira inama ya gatatu y'u Burusiya na Afurika iteganijwe ku 28 29 Ukwakira 2026 i Moscow. Ariko bakomeza bavuga yuko mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byinshi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yishimiye inkunga y'u Burusiya bakomeje gutera Kongo cyane ku bibazo by'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Yanaganiriye ku buryo bwo gukorana mu bijyanye n'amahoro n'umutekano cyane mu gihe Kongo iyobowe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano muri Nyakanga 2026, cyangwa se ko iyoboye iri mu bagize kuyobora agashami gashinzwe umutekano ku isi muri mwaka 2026. Bari muri uriya muryango urabyibuka ko nyine bahawemo manda y'uyu mwaka wose guhera muri Nyakanga. Amakuru rero ahari nuko Uburusiya koko ngo buri mu bantu batera inkunga ku buryo budasanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo Leta z'Ubumwe za Amerika zidacana uwakana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo bigeze ku bijyanye no gushaka umutungo hari uburyo boroherana. Kongo ipfa kutegamira kuri umwe ngo itere undi mugongo. Amakuru yemeza ko Uburusiya butigeze bwijujutira Kongo ikorana na Leta z'Ubumwe za Amerika nk'umuparteneri cyangwa se umufatanyabikorwa wabo wa mbere. Ikindi ko nanone Amerika nayo ntiyigeze yinjujubira ko Kongo hari uburyo yafatanyamo na Russia mu buryo busanzwe nk'uko nyine bakorana amasezerano.
Amakuru rero akavuga yuko Kongo mu by'ukuri indege yatumije mu Burusiya zimwe zarangije kujya ku butaka bwa Kongo ni Su-27 ndetse n'ibikoresho bindi bya gisirikare. Mufatanye Uburusiya bufashamo Kongo muri Burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo uru rukuta rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo batigeze babyemeza ngo bagaragaze uburyo bigenda, uburyo bakorana. Ariko amakuru ahari nuko Uburusiya ari mu bantu b'ingenzi cyane bashaka kugira ngo Kongo itsinde amatati n'ibazo bimaze igihe muri Burasirazuba bw'iki gihugu, nabo nibakorana deal bayikore nta kibazo cy'umutekano muke gihari. Niyo mpamvu bivuga yuko Abarusiya biyemeje ko abafatanyabikorwa ba Kongo mu bijyanye no kugarura ituze n'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo birenze aho ngaho, mu gihe Kongo nanone ishimangira cyane cyane ko ishobora kuzajya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane ko amabanga yabo agenda ameneka nyuma y'ibigano bajyanye na Jean-Luc Habyarimana bitegejwe mu gihugu cy'u Burundi, nabo basanzwe bafatanya. Amakuru amwe akavuga ko afite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ntibyatangajwe natwe, byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Great Black Eye, bavuga yuko gahunda ari ugutera, ariko bakeneye ibi bikurikira: kuba bakeneye ibikoresho birasa byo Ububiligi buri mu kazi, ndetse n'uburyo bakorana na deal zabo n'ibindi bihugu ngo bagure ibikoresho. Aho bakeneye uburinzi bw'ikirere budasanzwe. Uburinzi bw'ikirere Kongo imaze iminsi iri kuzana ubutuka mu Buhinde buzwi nka Bradley bwo guhangana na drone, ariko amakuru akavuga yuko bakeneye uburinzi bw'ikirere buhangana n'indege z'intambara na za misile na roketi, ku buryo nta kibazo byatera Kongo baramutse bemeje ko binjiye mu ntambara byeruye n'uruhande rw'u Rwanda reka rwakunze kuba kuri ku butaka bwa Kongo. Kandi bigakurikira amatangazo basohoye mu minsi ishize yasohoye na Patrick Muyaya n'itangazo ryabo bishimira ibihano by'igihe byafashe Joseph Kabila Kabange, bivuga yuko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo ku neza cyangwa se ku nabi. Bivuze yuko bari gutegura ibintu byinshi byo gukorera M23 batazira u Rwanda mu gihe yabitavuye ku butaka bwa Kongo nko babivuga ngo mu buryo bwiza. Amarezi impande zombi zongeye kwemeza ko zizakomeza ubufatanye bwa hagati ya Kongo n'Uburusiya mu ngamba cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima, ubushakashatsi bwa siyanse, uburezi n'ubufatanye mu bucamanza. Kongo ndetse n'Uburusiya ngo bazafatanya muri ibyo byiciro kandi bazakomeza gukorana mpaka bitanze umusaruro. Tuze kuri no ruhande rwa M23, WFP bajyanye inama na M23 igoma gahunda ngo gufasha abasivile muri Kivu zombi. Gahunda y'ibiribwa ku isi WFP World Food Program yishimiye ituze n'imitunganyirize y'uturere ducungwa na FC23, kandi ngo yongera kwemeza ko yitaye ku bikorwa zayo byo gufasha abaturage mu turere twabohowe dufite umutekano ngo kandi ducungwa na FC23. Itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa bya politike ya FC23 byakiriye intumwa zaturutse muri gahunda y'ibiribwa ku isi WFP ziyowe n'uwihagarariye David Stevenson hamwe n'abakozi bayo batatu bari muri cya gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo mu cyo bigenzurwa na M23. Iyi nama y'ingamba yabereye mu biro bishinzwe guhuza ibikorwa bya politike by'umuryango w'ubumwe bw'abaturage Congo River Alliance wa FC23, igaragaza ko uyu muryango ukomeje kwishimira uruhare rw'uyu rwa FC23 mu turere twa Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru, bityo bigatuma ibikorwa by'ubutabazi n'imibereho myiza bikomeza kugira akamaro abaturage b'abasivile nk'ibyo bice bigenzurwa na M23. Mu biganiro abahagarariye WFP bagaragaje aho ibikorwa zabo bitandukanye byageze mu turere dukeye kwa M23. Ikiganiro kibanze cyane ku bikorwa byo gukwirakwiza ibiribwa, gahunda nshya yo gutanga impapuro z'agaciro mu mbuga nkoranyambaga Chakula Shakan, bohereza ingo kubona ibiryo binyuze mu masoko yo mu gace, ndetse na gahunda yo kugaburira abana ku ishuri school feed. Ingaruka zayo ni ukugabanya abana batishuri no kuzamura ubukungu bw'abaturage bishimiye muri kariya gace, kagira abaturage bameze neza. Intumwa za WFP zagaragaje kandi impungenge ku bibazo by'ubutabazi komeje kugera ku baturage, cyane cyane ingaruka zo gufunga amabanki mu bice bitandukanye. Ikibazo kibuza imiryango myinshi kubona amafaranga yayo bwite, kandi kikarushaho kuba ingorabahizi mu mibereho yabo. Hanyuma amagambo yanditswe na Alliance Fleuve Congo akomeza agira ati: mu rwego M23 yongeye kwemeza ko ishyigikiye ibikorwa byose by'ubutabazi
byizerwa bigamije kugabanya imibabaro y'abaturage no kugarura buhoro buhoro imibereho myiza kandi ihamye mu turere twose tugenzurwa na M23 twavuga ngo turere twabohowe. Ikibazo cyo gufungura ikibuga cy'indege nacyo ngo cyangiye kuganirwaho. Ni ikibazo cyafashwe nk'ingenzi kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi, ubucuruzi n'imibereho myiza bigende neza. Kiracyaganirwaho kandi kizaba ingingo y'inama hagati y'impande zirebwa. Inama yasojwe mu mwuka mwiza waranzwe n'umuhate rusange wo gukomeza ufatanye hagati ya programu y'ibiga ku isi WFP ndetse na M23 aho nyine bari gufatanya kugira ngo bite ku baturage ba civile muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Congo. Binyuze muri ubu buryo AFC/M23 ikomeje kandi kugaragaza ngo ubushobozi bwayo bwo kwemeza ko habaho uburyo bwiza bwo gukora ibikorwa by'ubutabazi nk'imikorere ya gahunda z'imibereho myiza mu gihe yemeza icyerekezo cyayo cy'imiyoborere igamije gutuza, kurengera abaturage no kongera kubaka ubukungu bw'uturere dutegekwa na M23. Ibi rero bikaba biri muri gutuma M23 ngo bamwe bayibona abantu bazanye ituze n'ubuzima bwiza ku basivile. Kuba ibintu bimeze gutya ndetse no kuba ibijyanye no kuzanira ubutabazi abaturage biri kwitabwaho, bamwe bavuga yuko ari imwe mu ngingo zigize ibyemeranijwe mu mwanzuro 808, ariko hakanibazwa niba amagambo avuzwe na Kinshasa n'ayazagira umwanya wayo. Kuba ngo amahoro n'ituze n'imibereho myiza y'abaturage bizaboneka gusa ari uko M23 imaze kureka ubuce byose bafashe, avuga ngo u Rwanda amaze kuva muri Kongo hose amaze kugira ubutegetsi bwa leta. Nimba ibyo nabyo biri mu bigomba kugerwa mu bihe byavuba, nimba ari ukundi kuntu bazabigenza, byose turacyabihanze amaso. Nge nti iminsi iri imbere ibihatse byinshi, komeza gukurikirana ibizaba mu minsi y'ejo tuzabimenya. Ndagushimiye, ugubwe neza, amahoro.